Duhovnost. Duhovnost je kada smo budni, kada postanemo svesni iluzija i odbacimo ih. Duhovnost je kada nikad nismo zavisni od bilo kog događaja, stvari ili osobe, kada otkrijemo rudnik dijamanata u sebi. Šta vredi da osvojiš svet ako pritom dušu svoju izgubiš? Razmislite šta osjećate pri pogledu na sunce koje zalazi u more ili na mesec koji se uzdiže iznad drveća. Kada čitate neku knjigu ili radite posao koji volite. Kada uživate u društvu vama bliskih ljudi. Uporedite to sa onim što osjećate kada vas hvale, tapšu vam, laskaju, kada ste uspešni, kada vam se dive. Prva osjećanja su duhovne prirode, a druga svetovne. Svetovna osjećanja nisu prirodna, njih je društvo izmislilo da bi nas držalo pod kontrolom. Ona nam ne daju sreću, već samo uzbuđenje, prazninu i napetost. Mislite o svom životu. Postoji li jedan jedini dan u kome se, svesno ili nesvesno, niste ponašali na osnovu onoga što drugi misle o vama, osjećaju i govore o vama? Vaši koraci su kontrolisani. Krećete se kao marionete. Pogledajte oko sebe. Nalazite li nekoga ko je slobodan od ovih svetovnih osjećanja? Ili nalazite osobe okovane takvim osjećanjima koje vode potpuno isprazan život, bez duše? Osvojili su svet, ali su izgubile dušu. Jedna grupa turista putuje kroz čarobne pejzaže, ali zavese na vagonu su spuštene, tako da niko od njih nema nikakvu predstavu kakva je lepota napolju. 75. strana. Unutra svi se međusobno takmiče ko je lepši, pametniji, talentovaniji, ko više zna itd. itd. I tako sve do kraja putovanja. Ako ovo shvatite, oslobodit ćete se. Tada ćete otkriti šta je stvarnost, šta je Bog, jer ćete se osloboditi jedne od najopasnijih iluzija. Iluzije po kojoj nam je neophodno da nas uvažavaju, po kojoj je neophodno da smo uspešni, popularni itd. Samo je jedna stvar neophodna – ljubav.